November 30, 2016, Wednesday. I have to visit today a friend who lives in the northeastern suburb of Vilnius. First I need the trolleybus, then the bus, then shall go on foot. 2016 m. lapkričio 30, trečiadienis. Šiandien turiu apsilankyti pas draugą gyvenantį šiaurrytinėme Vilniaus priemiestyje. Pirmą važiuosiu троллейбусу, po to autobusu, po то eisiu пешес. 30 ноября 2016 года. Сегодня я должен посетить друга, живущего в северо-восточном пригороде Вильнюса. Сначала поеду троллейбусом, потом автобусом, потом пешком. Trolleybus stop is seen at the opposite side of Tumo Vaižganto Street ahead. Troleibusų stotelė yra priekyje, priešingoje Tumo Vaižganto gatvės pusėje. Остановка троллейбуса видна впереди, на противоположной стороне улицы Tumo Vaižganto. Waiting for the trolley number 4. Белауkiant ketvirtojo троллейбуса. В ожидании троллейбуса номер 4. Виден мой дом. I do not pay attention to girl sitting with her back to me. Nekreipiu dėmesio į merginą, sėdinčią nugarą į mane. Не обращаю внимания на девушку, сидящую спиной ко мне. This girl turns to me suddenly, asking for if it is trolley number 17, although he had plenty of time to think about it right before. I managed to take only part of her face, alas. Ši mergina nelauktai atsisukusi klausė, ar čia yra troleibusas numeris 17, nors turėjo per akis laiko susigriebti iki to. Deja, užgirdėjau tik dalį jos veido. Эта девушка, неожиданно обернувшись, спрашивает, не 17-й ли это троллейбус, хотя у нее было достаточно времени спохватиться раньше. Увы, я захватил в кадр только часть ее лица. She immediately moved closer to the window, showing that she needed neither trolley number 17 nor 10, both of them ride partly along the same route. Ji tuoj pat pasislinko prie lango, rodydama, kad jai reikėjo nei 17 troleibuso, nei 10, bet būtent šito 4. 17 ir 10 abu važiuoя долиной šituo pačiu маршруту. Она немедленно пересела к окну, показывая, что ей нужен был не 17-й троллейбус и не 10-й. Они оба едут частично по этому же маршруту, но именно вот этот 4-й. "20 minutes later, having got out the trolleybus and walking to the Antakalnis transport ring ahead and a little bit to the left, from where my bus will depart. Išlipant iš troleibuso ir einu į Antakalnio transporto žiedą priekyje, трупути kairiau, iš kur išvyks mano автобусas. Вышел из троллейбуса, чтобы идти на Антокольское транспортное кольцо, вот тут, откуда отправляется мой автобус. Female agent looks at me from afar. Мотерис агентė žiūri į mane iš tolo. Женщина-агент смотрит на меня издалека.
Driver picked her up. Now someone else watched me. Vairuotojas paėmė ją. Dabar kažkas kitas turėtų stebėti мане. Водитель приехал за ней. Теперь кто-то другой наблюдает за мной. Here is that, the next one. Štai ji sekanti. Вот она, следующая. Minutes later, getting out of the bus. По 15 minučių išlipu iš autobuso. 15 минут спустя выхожу из автобуса. This is Kairėnų Street. Lyžiškių Street branches off from it to the right. In one of those houses which are located behind the trees, boy agent lives who watched me once from the fence 2 or 3 years ago. Today he should be of 13 or 14 years old. Although the use of minors in operative work is prohibited by the Lithuanian law, nevertheless police and state security workers train their own children. Their chiefs are well aware of it. Čia yra Kairėnų ir Lyžiškių gatvių kampas. Lyžiškių atsišakoja į dešinę. Viename iš namų už medžių gyvena paauglys agentas, prieš porą metų laukęs manęs ten prie aptvaro. Šiandien jam turėtų būti 13 ar 14 metų. Nors naudoti nepilnamečius žvalgybinėme darbe draudžia Lietuvos įstatymas, policininkai ir saugumiečiai visiems vadovams be abejonės žinant, mokina to savo vaikus. Это угол улиц Кайренов и Лижишкю. Лижишкю улица отходит направо. В одном из домов за деревьями живет мальчик-агент, пару лет назад наблюдавший меня от своей ограды. Сегодня ему должно быть 13 или 14 лет уже. Хотя использование несовершеннолетних в оперативной работе запрещено литовским законом, полицейские и работники госбезопасности обучают ей собственных детей. Все руководители, конечно, знают об этом. Later this day, I will take a bus back to Vilnius at that bus station which is visible ahead. Šiandien vėliau sėsiu į autobusą važiuoti atgal toje autobusų stotelėje, kuri yra matoma priekyje. Назад сегодня поеду автобусом с той остановки, что видна впереди. It is only while editing this video that I get at last who that man was having nothing in his hands. Tik redaguodamas šį video supratau, kas buvo tas vyriškis einantis kaimo vietovėje su paltu ir tuščiom rankom. Только редактируя это видео, я понял, кто был этот человек в сельской местности, идущий в пальто и с пустыми руками. Someone remote, very far ahead,
emerges from the left, having yellow mention at his background. Kažkas labai toli priekyje atėjo iš kairės geltoно namo фоне. Далеко впереди кто-то появился слева на фоне желтого особняка. He then shifts accurately on the track of my way, as if for to collide with me. It is their routine focus. Jis pasislenka tiksliai į mano kelią, tarytum susidurti su manими. Čia jų įprastas покстас. Он сдвинулся точно на мою трассу, как бы чтобы столкнуться. Это их обычный фокус. It's a girl. Čia mergina. Это девушка. So everything is clear in this episode. This girl had a task to provoke me to push or even to punch her so that she screamed, and that male ahead could return back immediately and probably beat me. Their tactics is to harass targeted individuals and exhaust their nervous system. Dabar viskas aišku. Mergina turėjo išprovokuoti mane, pagaliau pastumti ją, o gal net trenkti, kad ji užrėktų, o tasai vyras priekyje tuoj pat sugrįžtų ir gal sumuštų mane. Jų taktika yra nuolat provokuoti ir ardyti žmogaus nervų sistemą. When I went back 3 hours later along this same deserted road, I missed the opportunity of filming yet one agent who missed me on the road, although he did not imitate it intentional to collide. Man einant po 3 valandų atgal šituo pačiu tuščiu keliu, tik kitoje vietoje, nenufilmavau ėjusi priešais agentą, nes nesupratau laiku, kad jis taip pat yra agentas. Jis неимитavo ketinimo susidурти. Когда 3 часа спустя я шел назад по этой же пустой дороге, только в другом месте, не заснял шедшего навстречу агента, потому что не сразу понял, что это агент. Он не имитировал намерение столкнуться. 3 hours later, I came to this same bus station to wait for a bus to return back to Vilnius. Po 3 valandų grįžau prie šitos autobusų stotelės važiuoti atgal į Vilnių. Спустя 3 часа я вернулся к этой автобусной остановке ехать обратно в Vilnius. However, having just now turning my camera on, I am returning several steps back for to film an old man, presumably grandfather of the boy agent, which I had mentioned few minutes ago. Tačiau įjungęs dabar kamerą, aš grįžtu porą žingsnių atgal, kad nufilmuočiau senį, galinti būti to berniuko agento, kurį neseniai minėjau, seneliу. Но включив микрокамеру, я возвращаюсь на пару шагов назад, чтобы снять старика, предположительно деда того мальчика-агента, о котором я недавно только что говорил. That old man just few seconds ago has been slowly approaching fence from the house. I noticed him while passing by, and he noticed me that I noticed him. And then they know that targeted individual may return for a while. So he disappeared immediately, all the more that he get assured of me having already arrived here. Tas senis tik prieš keletą sekundžių ėjo lėtai nuo namo link aptvaro, aš jį pastebėjau praeidamas, o jis tą pastebėjo taip pat. Jie žino, kad žmogus tokiais atvejais gali grįžti, tad tuoj pat dingo, juolab, kad įsitikino, jog jau esu čia. Только несколько секунд назад старик медленно шел от дома к ограде, я заметил его, проходя, и он заметил, что я его заметил. Они знают, что в таких случаях человек может вернуться, поэтому он сразу же скрылся, тем более, что удостоверился в том, что я уже тут. 15 minutes later,
Prior to taking my trolley to return back to downtown, I decided suddenly to get off the bus right before Antakalnis transport ring for to visit supermarket Iki, where I am now. Po 15 minučių, neprivažiavus Antakalnio transporto žiedo, aš netikėtai išlipau iš autobuso ir nuėjau į Iki пардутуве, netoli žieда, kurioje dabar esu. 15 минут спустя, не доезжая до Антокольского транспортного кольца, я неожиданно вышел из автобуса, чтобы зайти в супермаркет Iki, где и нахожусь. However, again, prior to going already out from the Iki, right now, I want to film this guy. He expects me coming back, so he turned away and imitates phone chat. Whereas, only 1 minute ago, he waited for me impudently right in front of the cash register, having his feet planted wide while wearing a hood and his hands stuffed in his pockets. Tačiau prieš išeidamas jau iš Iki turiu nufilmuoti tą vaikiną. Jis žino, kad galiu sugrįžti, todėl nusisuko ir imituoja svarbų pokalbį. Nors dar tik prieš minutę jis laukia manęs čia priešais kasą, prasižergęs su rankomis kišenėse ir užмаукшенtų гаубту, капюшоном. Однако перед выходом уже из Iki надо заснять этого парня. Он знает, что я могу вернуться, поэтому отвернулся и имитирует важный разговор. А еще минуту назад он ждал меня тут напротив кассы, широко расставив ноги, с руками в карманах и нахлобученным капюшоном. Slightly smiling female agent has been called urgently by somebody to come here imitating smoking, with her body oriented to me. This is a usual signal. Nežymiai besišypsanti agentė buvo neseniai skubiai iškviesta kažkieno čionai imituoti rūkymą, o jos kūnas orientuotas į mane, tai įprastinis signalas yra. Слегка улыбающаяся агентша была некоторое время назад срочно вызвана сюда для имитации перекура. Ее тело ориентировано на меня, это их обычный сигнал. This is the supermarket Iki warehouse. She already had been once called to watch me from that balcony while smoking, and today she was instructed to smoke by the Iki exit. This episode demonstrates how perfectly total system of surveillance is organized. Čia yra Iki sandėlys. Ji kartą jau buvo iškviesta stebėti mane, rūkydama nuo to balkono, o šiandien jai liepė rūkyti matyt prie išėjimo iš Iki. Šis epizodas su mano užėjimu į supermarketą Iki rodo, kaip tobulai yra организован totalus sekimas. Это склад магазина Iki. Она однажды уже была вызвана на тот балкон наблюдать за моим прохождением и курить. А сегодня ей приказали курить у выхода из Iki. Этот эпизод с моим посещением супермаркета Iki свидетельствует, что система тотального слежения организована очень хорошо.
at the Antakalnis transport ring, taking trolley-bus. Antakalnio transporto žiede, įsėdant į troleibusą. Антокольское транспортное кольцо, посадка на троллейбус. "20 minutes later, getting ready to get off the trolleybus, I turned my camera on." Po 20 minučių besirengiant išlipti, įjungiau микрокамеру. 20 минут спустя, готовясь выходить, включил микрокамеру. Oh, what a surprise! Koks netikėtumas, какая неожиданность. Nobody ever stands with his back to the direction of travel. Niekas niekuomet nestovi нугара į judėjimo kryptį. Никто никогда не стоит спиной к направлению движения. He glanced at me with his peripheral vision. Jis žvilgtelėjo į mane šoniniu regėjimu. Он взглянул на меня боковым зрением. Of course, how could it be otherwise? Žinoma, kaipgi gali būti kitaip. Конечно, как же может быть иначе? They certainly are instructed this way. Simply look at him doing nothing. Jos instruktuoja tokiems atvejams taip. Tiesiog žvelг į jį, nieko недариdamas. Их для таких случаев инструктируют следующим образом. Просто смотри на него, ничего не делай. Thanks for watching, and try to guess a puzzle how they know where targeted individual or TI is any moment given. I do not possess cell phone which could be localized by GPS. Ačiū už peržiūrą ir siūlau pagalvoti, kokiais būdais jie kiekvienu momentu žino, kur sekamas asmuo kuriuo momentu. Aš neturiu mobilaus telefono, kuris gali būti sekamas GPS система онлайн. Спасибо за просмотр и предлагаю подумать, каким образом они в любой момент знают, где объект оперативной разработки находится. У меня нет мобильного телефона, который может быть локализован GPS-системой в режиме онлайн.